companhia Evening Breeze a desarrollar um acercamento novo para um sistema de arco e a instalar seu primeiro produto de câmara de um hotel na Aruba. Se trata aqui de uma instalação para arriba supia com um tipo que capta de distribuição de aire que de uma certa forma flota riba e cama. Particularmente desenhado para o setor de hotel. Tem 5 câmaras no mundo que usam o sistema de Evening Breeze. Se trata de um invento holandês basado em solucionar o reto de economizar energia e eliminar inconveniência maneira aire seco de arco e sonido indesejado. De forma de combinar o sistema técnico de um arco com uma cama, de um mueble com certa prático, pero também confortável. O executivo de companhia explica-nos como o sistema diferencia do sistema convencional de arco. We're looking at here is Evening Breeze, and it's, as you said, a new approach to air conditioning. Our focus is on providing the guest with optimal sleeping comfort at the perfect temperature, at a cool temperature, as you can see here. But at the same time save a lot of energy, because what we do is we focus the cooling on the bedside, so that provides maximum cooling for the guests, and at the same time, because it's so focused, it takes less energy. And if you think about it logically, why would one be needing cooling an entire room, including the furniture, the clothes, the television, in order to get a comfortable night's sleep? Comfort is a big issue as well for many air conditioning users. People tend to, complain about draft or noise factors. We measured this installation here at DV Resorts, and we established that we reduced the noise level compared to the existing air conditioning with a factor of 8. So you get 8 times less noise with Evening Breeze than you have with conventional air conditioning. Basically, that is the difference between absolutely silent, you don't hear it at all, between a noisy, background noise of the air conditioning. Segundo o executivo de companhia, a começar a desenvolver produtos 5 para 6 anos passados e agora tem a primeira instalação funcionando de um hotel aqui na Aruba.